Ibyo nshuti z'akadasohoka bakunzi ba News Lab TV reka nongeye mbifurize kuguma kugubwa neza uhirwa mu byo mukora byose birumvikana amakuru bagezweho arebana n'umutekano politiki na diplomasi tugiye kuba tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze mu bice bigiye bitandukanye imirwano yamaze kuba ica ibintu yamaze kuba iba yindi muraza kunyemerera ayo makuru yacu tuyinjiremo ariko kandi mbere yo kuyinjiramo tubanze dusuze ndetse tunayikaze abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye kuko ni abantu b'agaciro gakomeye cyane badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda ariko kandi bari mu gihugu cy'u Burundi badukurikira bari Kenya bari Tanzania bari mu Bubiligi bari Leta Zunze Ubumwe za Amerika Canada Ubufaransa hose bariyo gatanu kuri gatanu ndetse tubaha ikaze tubikuye ku mutima twirukanse cyane rero sindi butinde ndaza gukubita mbangura munyemerere by'umwihariko mpita ninjira mu makuru adasanzwe arebana n'umutekano politiki na diplomasi ariko kandi ayo makuru yacu duhita tuyahera mu bice bya hano muri teritwari ya Uvira byakazi ndetse byamaze kuba ibindi turaza kugaruka gato ku mirwano ikomeye cyane yamaze kuba ica ibintu mu bice by'umujyi wa Uvira ariko kandi si byo gusa muraza kunyemera turi biri hamwe mu mirwano ikomeye cyane imaze guca ibintu muri Fizi si byo gusa kandi Fizi ibice byinshi byamaze kuba bibamo imirwano ariko kandi Afurika y'Epfo yamaze rwose gukanira ivuga ko ingabo zayo zigomba kuva ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu butumwa bwa MONUSCO ni icyemezo gikomeye gifashwe turaza kubireberaho hamwe turaza kubabwira yuko nyamuneka ibintu byamaze gukomera uwitwa Tshisekedi Tshilombo ashobora kuza guhura n'ibibazo bikomeye birimo by'umwihariko iyatakwa rikomeye by'umwihariko nk'uko byakomeje kugenda bigaragara ku ruhando mpuzamahanga turaza kubikomozaho turaza kugaruka mu bice bigiye bitandukanye tuyire tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze muraza kunyemera dusimbukire mu bice by'ahantu muri teritwari by'umwihariko ya Mwenga turebere hamwe ibitero bikomeye cyane byabaye ahitwa Kamituga minembwe drone imaze kurasa drone y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC imaze kurasa mu buryo bukomeye cyane turaza kubikomosaho turebe si drone irashe by'umwihariko mu bihe bice si imibare y'abasirikare bangiritsiyemo cyangwa bapfiremo nayihe gusa kandi nyemera nkubwire yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko witwa Siramakoza cyangwa se Ramaphosa ayihemukiye cyane yamenyesheje ku mugaragaro w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye bamwita Antonio Guterres ko igihugu ayoboye cyafashe icyemezo cyo gucyura ingabo zacyo zari zimaze igihe mu butumwa bwa Loni bwo kugarura amahoro n'umutekano by'umwihariko bwa MONUSCO itangazo rero ryasohowe na Perezidanse ya Afurika y'Epfo risobanura iki cyemezo gishingiye ahanini ku kibazo gikomeye cy'ihungabana ry'imitungo n'imikoranire y'ingabo za SANDF kikaba kimaze igihe rero kigira ingaruka ku bushobozi bwazo bwo gukomeza kwitabira ubutumwa bwo hanze y'igihe kirekire. Afurika y'Epfo rero ifite ingabo zigera kuri 700 ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu butumwa bwa MONUSCO ikaba iri mu bihugu bya mbere bifite umubare munini w'ingabo muri ubu butumwa bwatangajwe na Loni mu rwego rwo gufasha kugarura amahoro n'umutekano cyane cyane mu burasirazuba bw'iki gihugu bumaze imyaka myinshi buhanganye n'imitwe yitwaje intwaro. Aya makuru rero atangajwe mu gihe MONUSCO ubwayo imaze igihe mu cyiciro cyo guhungabanya by'umwihariko no gucyura ingabo zayo hashingiwe ku byifuzo bya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'isesengura ry'umutekano rikorwa n'akanama ka Loni gashinzwe amahoro. Nk'uko byatangajwe n'ubuyobozi bwa Afurika y'Epfo gucyura ingabo ntibizakorwa icyarimwe ahubwo bizakorwa buhoro buhoro mu byiciro ku buryo biteganyijwe ko bizaba byarangiye bitarenze mu mpera z'umwaka wa 2026 bikaba bigamije kwirinda icyuho cy'umutekano cyahita kigaragara mu duce ingabo zari zisanzwe zirindamo umutekano. Perezidansi rero ya Afurika y'Epfo yagaragaje ko iki cyemezo cyafashwe nyuma yo kugisha inama abafatanyabikorwa batandukanye barimo Loni ndetse n'abandi bagize uruhare mu mutekano w'akarere hagamijwe ingaruka zabo by'umwihariko zo kurebera hamwe uburyo ibintu byagenda neza ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ubutumwa bwa MONUSCO rero bwatangijwe mu mwaka wa 2010 ndetse busimburwa basimbuye abita
mu ntoki bwari bumaze imyaka rero mu gihugu bugamije kurinda abasivile, gushyigikira leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kongera ubushobozi ndetse n'inzego z'umutekano no gufasha ibikorwa byo kugarura amahoro n'umutekano mu gihugu cyari kimaze igihe mu ntambaro ndetse n'imvururu. Afurika y'Epfo rero yabaye umwe mu bafatanyabikorwa ba Loni muri uru rugendo, igaragaza ubushake bwo kugarura amahoro n'umutekano w'akarere k'ibiyaga bigari, ndetse igatangaza umusanzu ugaragara mu butumwa butandukanye bwo kubungabunga amahoro umugabane wa Afurika. Icyemezo cyo gucyura ingabo rero za Afurika y'Epfo kije mu gihe umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kirimo gihari, nubwo imirwano by'umwihariko ishobora gufata indi ntera uko amasaha akomeje kugenda yigira imbere ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byamaze kuba biteza ibibazo bikomeye cyane abatari bake. Indege za drone mu kanya gato gashize zimaze kurasa mu buryo navuga ko budasanzwe, ibi bikaba byongeye gutera ubwoba abatari bake, ndetse bikaba binagaragaza yuko isaha ku isaha ibintu bishobora kuza guhindura isura. Nyamuneka rero byakaze ndetse byamaze kuba biba ibindi bindi, ariko kandi nanone ku rundi ruhande ngo yatangaje ko izashyira umukandida wayo mu matora yo guhitamo umuyobozi mukuru mu muryango w'ibimi bikoresha igifaransa mu guhangana n'umunyarwanda by'umwihariko Louise Mushikiwabo ushaka manda ye ya gatatu rero y'ukwigomya kuyobora cyangwa se kuba umuyobozi mukuru w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa. Ni icyemezo cyo gushyigikira umukandida rero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyemejwe kuwa gatanu tariki 30 z'ukwa mbere 2026 mu nama y'abaminisitiri, aho abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga yashyigikiye icyemezo cy'ubuyobozi bw'igihugu, nubwo izina ry'uwo mukandida ritashyizwe ahagaragara. Iyi ntambwe igaragaza ubushake Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwo kugira ijambo rikoma mu miyoborere y'imiryango mpuzamahanga. Louise Mushikiwabo rero uzwi ku rwego mpuzamahanga ku bunararibonye bwe mu bubanyi n'amahanga no guteza imbere ururimi rw'igifaransa, arashaka kongera kuyobora indi manda ye ya gatatu nyuma y'uko guhera mu mwaka w'2019 yari ayoboye. Ibi bishobora rero kuza gutuma habaho guhangana gukomeye mu matora umuyobozi mukuru w'uyu muryango uhuriza hamwe ibihugu 88 byo mu migabane itandukanye ikoresha igifaransa. Yashyizweho mu mwaka w'1970, ifite kandi intego yo guteza imbere ururimi rw'igifaransa, gukomeza ubufatanye by'umwihariko hagati y'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa no guteza imbere by'umwihariko abaturage. Gushyira umukandida mushya rero mu matora biragaragaza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishaka kuza guhangana n'u Rwanda mu miyoborere n'imiryango mpuzamahanga no gufasha ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa guhuriza hamwe imigambi y'iterambere. Binavugwa yuko kandi iyi ntambwe ishobora kuza gutuma habaho impinduka ibihugu by'akarere, ndetse ikaba ari intambwe ikomeye u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baba bagezeho ku ruhando mpuzamahanga, cyane cyane mu bijyanye n'iterambere mu rurimi rw'igifaransa n'ubufatanye na diporomasi. Ibyo byamaze kuba rero bigaragarira buri umwe wese, ahubwo nyemera by'umwihariko duhita tuninjira muri ino nkuru. Amakuru aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga yuko umwe mu banyapolitike bo ku rwego rwo hejuru wabaye hafi ya Perezida Tshisekedi yageze mu mujyi wa Goma. Aya makuru yakomeje kwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga mu bitangazamakuru bitandukanye, nubwo kugeza ubu rero nta tangazo ryemewe ryigeze ritangazwa n'uwavuze cyangwa n'inzego zibireba. Yakomeje gukurura impaka n'isesengura rikomeye ku banyapolitike no mu baturage bakurikirana ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru akomeje kuvugwa ko umunyapolitike wo mu rwego rwo hejuru wari mu bantu begereye Tshisekedi yaba yafashe icyemezo cyo kwiyunga n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo rimaze igihe riri mu ntambara mu butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku banyapolitike rero bafite ijambo rikomeye ku ruhando mpuzamahanga, byatumye iyi nkuru ihita itera amatsiko abantu benshi. Nubwo intangiriro n'amazina ye atigeze atangazwa ku mugaragaro, ariko amakuru akomeje kugenda asohoka yaje kugaragaza yuko uwavugaga ari Claude Balanka. Aya makuru akavuga ko abarizwa mu mujyi wa Goma, aho bivugwa ko ategereje
gutangazwa ku mugaragaro na AFC M23 nk'umwe mu bayobozi by'umwihariko n'abafatanyabikorwa. Claude akomoka mu ntara ya Bandundu, mu gace kazwiho kugira uruhare rukomeye mu mateka ya politiki ya Congo. Kuba aya makuru rero yaratangajwe n'abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi AFC M23 byatumye irushaho gukurura impaka mu bice bitandukanye by'igihugu. Uyu munyapolitiki rero uzwi cyane mu ruhando rwa politiki ni perezida w'ishyaka rya Réveil Populaire, rimwe mu mashyaka yigeze kugira uruhare rugaragara mu mikoranire ya politiki y'igihugu mu myaka ishize. Iryo shyaka rero ryaje kwinjira mu ishyaka rishyigikiye perezida Tshisekedi rizwi ku izina rya Union Sacrée, ryabaye inkingi y'umwamba y'ubutegetsi bwe nyuma yo gufata ubutegetsi, kandi rifite umwanya ugaragara muri guverinoma kuko rifitemo minisitiri. Ibi byatumye Claude rero afatwa nk'umwe mu banyapolitiki bafite ijambo n'icyizere mu buyobozi buriho. Ni muri urwo rwego rero amakuru aba atandukanye, ubutegetsi bwa Kinshasa akivuga ko uyu mugabo yaba yiyunze muri AFC M23. Nimba hari andi makuru yemezwa ku mugaragaro, byaba ari ikimenyetso gikomeye cy'impinduka n'imiterere ya politike, cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho AFC M23 imaze igihe kinini ifite ijambo rikomeye kwiyunga ku muntu wigeze kuba by'umwihariko umwe mu byegera bya perezida Tshisekedi. Byaba ari intambwe ikomeye. Icyakoze kugeza ubu harakekwa ibimenyetso bifatika n'itangazo ryemewe kuri Claude AFC M23 cyangwa leta ya Kongo kugira ngo ibi byemezwe ni ukudashidikanywaho. Mu gihe bitaraba, iyi nkuru ikomeza gufatwa nk'amakuru ataremezwa ariko ikaba ikomeje kuvugisha benshi ndetse no gukurura amatsiko y'abakurikiranira hafi bya politiki y'akarere. Mu ndonke byinshi bikomeje kugenda bivugwa, by'umwihariko kuri ino nkuru ubona yuko byaba ari ikintu kidasanzwe cyaba kibaye ku butegetsi bw'uwitwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Ikindi kintu gikomeje kugenda kigaragara, amakuru yizewe aturuka muri santere ya Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aravuga yuko drone z'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zongeye gutera ibisasu zikongera gukomeretsa abatari bake. Nk'uko aya makuru rero abivuga, icyo gitero cyabaye ahagana mu masaha y'umugoroba, by'umwihariko ku munsi w'ejo. Drone yarashe ibisasu mu mujyi wa Minembwe byibasira inzu z'abaturage b'Abanyamulenge, umujyi uzwi cyane nka Mwafurika. Bitegetswe yuko igihombo gikomeye rero cyongeye kugira abaturage batuye igice cya Minembwe. Umutangabuhamya rero wavuganye n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, hashize akanya gato drone irashe muri santere ya Minembwe isenya Mwafurika. Amakuru akomeza avuga yuko ngo iyo nzu iherereye hafi mu birometero bikeya cyane na teritwari ya Minembwe, by'umwihariko nko mu birometero bigera muri 30 uvuye aho biherereye. Byemezwa yuko kandi icyo gitero ngo cyasize gikomerekeje abantu 3 bari muri iyo nzu, bahitanwe bajyanwa no kwitabwaho n'inzego z'ubuvuzi, nubwo hataratangazwa uko ubuzima bwabo buhagaze. Kugeza ubu rero ubuyobozi ntiburashyiraho itangazo risobanura iby'igitero. Cyokora abaturage bo muri ako gace bavuga ko drone ari iy'ingabo za leta ya Kinshasa, bakongeraho ko yaturutse mu cyerekezo cy'i Bujumbura mu Burundi. Ibi bikomeje kuba bibi cyane cyane ku baturage bavuga ko ari Abanyamulenge, kuko ibi bitero ahanini bikomeje kwibasira mu mihana ituwe n'abasivile. Ibi bibaye mu gihe kuri uyu munsi hiriwe ituze mu bice bimwe na bimwe byo muri groupement ya Mutambara muri teritwari ya Fizi, nyuma y'imirwano yari imaze iminsi ihabera hagati y'impande zombi, basaba impande zombi kuba umutekano n'amahoro byakongera kugaruka, ariko no bikaba bikomeje kuba ibindi. Twirukanse cyane rero sindi butinde, amakuru yizewe aturuka mu gace ka Ndondoni muri groupement ya Bijombo muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aravuga ko naho habaye imirwano yahuje MLDP twirwaniho n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zifatanyije n'iz'Abarundi n'imitwe ya Wazalendo n'abarwanyi ba FDLR. Iyi mirwano yabaye mu masaha y'amanywa yo kuwa gatanu
tariki 30 z'ukwa mbere 2026 ibera mu bice by'imisozi ya Mitamba, hashyizweho kuba hahamye kandi hakomeye mu bijyanye n'imirwano biteye n'imiterere y'abantu. Nk'uko amakuru rero abivuga ava muri ako gace, avuga ko imirwano yasize umutwe wa MLDP twirwaneho usubije inyuma, by'umwihariko ku ruhande rwa leta, bigatuma wigarurira ibice by'ingenzi birimo agace ka Irangwa, by'umwihariko n'ahitwa za Biziba. Rifite umwanya rero wihariye mu bijyanye n'umutekano n'imigenderere y'ingabo. Iryo rango rero ribera mu buryo bweruye. Iki gice kinini rero kirangwa n'ahantu hafatwa nk'urufunguzo rutandukanye rw'umujyi wa Uvira ndetse n'agace ka Ndondo, kandi gahuza imisozi ya Bujombo n'inzira zijya mu mujyi. Gufata ako gace rero bisobanuye kugenzura inzira z'ingenzi n'ubworozi, itumanaho ndetse n'iyinjira n'isohoka ry'ingabo mu buryo bugaragarira buri wese. Abaturage rero n'abatangabuhamya bo muri kariya gace bavuga ko muri iyo mirwano humvikanye imbunda ziremereye n'izoroheje, ibintu byateye ubwoba by'umwihariko abantu benshi. Ku rundi ruhande rero hari n'amakuru avuga yuko iyo mirwano itamaze igihe kirekire, kuko ngo ingabo za leta zahise zisubira inyuma vuba, bamwe bahita bahunga. Ibi byatumye MLDP twirwaneho ifata agace idahuye n'imbogamizi zikomeye. Ibintu bikomeje kugenda rero bigaragaza ihindagurika ry'imbaraga ku rugamba, cyane cyane mu misozi ya Bijombo imaze igihe arindiriye imitwe yitwaje intwaro. Agaciro ka Karungwa gafite amateka akomeye cyane mu bijyanye n'intambara n'umutekano w'akarere ka Uvira. Ni agace gahuza imisozi n'umujyi, kakaba karabaye indiri y'imitwe yitwaje intwaro bitewe n'uko kameze ndetse koroheye buri wese kuba yakinjiramo ndetse akaba yakanarasa. Mu bihe byashize rero wagenzuraga Kirongwa yagiraga ijambo rikomeye ku mutekano wa Uvira, haba mu bijyanye no gutera, kwirwanaho cyangwa se kugenzura ingendo z'abantu n'ibikoresho. Ni muri urwo rwego rwo gufata aka gace MLDP twirwaneho bifatwa nk'intambwe ikomeye yo kugira ngo bakontorore ibyo bice byose bigiye bitandukanye. Nubwo amakuru ku bihombo by'abantu ataratangazwa ku mugaragaro, imirwano ya Ndondo yongeye kuzamura impungenge mu mutekano, cyane cyane w'abasivile batuye muri biriya bice byegereye imisozi ya Mitimba ndetse n'ahitwa Kirungwa. Abenshi barimo guhungira mu bice bigiye bitandukanye. Imirwano yongeye by'umwihariko gusa nk'aho ica ibintu ku rwego rwo hejuru. Ikindi gikomeje kugenda kigaragara ni amagambo akomeye cyane amaze gutangazwa n'uwitwa General Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye. Ni amagambo rero navuga yuko nayo atoroshye. Ni perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje amagambo akomeye asubiza ku byo yise urujijo, ku bihuha bikomeje kuvugwa ku ruhare rw'inkotanyi mu bibazo by'umutekano w'akarere. Yavuze yuko nta kindi kintu na kimwe cyihishe kizarwanya iminsi 7, by'umwihariko ngo Burundi ngo bwararwanye, by'umwihariko ngo muri intambara ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ngo bagenda bavuga ko ngo mu gihe butari by'umwihariko gutsinda ngo byari ikibazo gikomeye cyane, kuko ngo nibwo bwatumye M23 idafashe ibice byose bigiye bitandukanye biri strategique. Aya magambo rero perezida Ndayishimiye yavugiye mu masengesho yateguwe n'ishyaka rya CNDD yabaye mu cyumweru gishize, aho yasangije abayitabiriye ubuhamya bwe bwite bwabaye mu gihe intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari ikomeje guca ibintu. Yanasobanuye yuko kandi iyo mirwano yabereye ahitwa Muruta mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'u Burundi, hafi y'imipaka ihuza u Burundi ndetse na Kongo. Ati murabona bavuga ngo inkotanyi twararwanye u Burundi aha, mbere y'uko zijya muri Kongo twararwanye ahitwa i Muruta. Muruta rero twararwanye icyumweru cyose, nyuma y'ubwo bahise bambuka igihanga berekeza muri Kongo. Aya magambo rero agaragaza nk'abavuga ko imirwano yari ikomeye kandi yari irambye,
aho impande zombi zari zihanganye mu buryo navuga ko bukomeye cyane. Nubwo perezida atigeze atangaza itariki nyayo imirwano yabereyeho, yemeje ibi byabaye mu gihe cy'ubutegetsi bwa Majoro Pierre Buyoya wayoboye u Burundi mu bihe byaranzwe n'intambara y'abenegihugu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu. Muri icyo gihe cyari gihanganye n'inyeshyamba za CNDD FDD zirwana n'ingabo za leta zari zizwi ku izina rya FABA Force Armée Burundaise. Amateka rero agaragaza ko intambara ubutegetsi bwa Buyoya bwigeze bwitabaza inkunga za gisirikare zo hanze zirimo n'imitwe yitwaje intwaro yavugwaga ko ifite inkomoko mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ibintu bikaza kurangira by'umwihariko ngo igihugu cy'u Burundi CNDD FDD yatsinze ku mugaragaro ku buryo bwagaragariye